Hai guys, hari ni saya nak review saya punya album part 3. Okay, sekarang kita buka. Okay, yang ni. Okay, let's start. Before that, you guys gonna subscribe, like, share, comment, and let's do it. This is Mara, Roksaksa, Mekabot, Kaosum air api daun. Kaosum air api daun lagi. Yang ni Mas Mara, Tumbuh Besar, Mas Mana, Mas Cacik, Maja Ramos Final Form, Roksaksa Final Form, Bro, Adudu, Tarian Gopal Bot, Ijojo, Boba Gempa, Pipi Zola dan Papa Zola, Meka Genta, Boba Lilinta, Meka Matu, Boy Bot, Kuali Bot, Ocho Bot. Yang ni Pet Hero 9, tak ada lagi. Badus, Boba Zola, Captain Vargoba, Laksmana Tarung, Jagara, tak ada lagi. Yang ni Ying. Yang ni Meka Genta, Yaya, Gopal, Boba Genta, Kuali, Adudu, Ocobot, Feng, Kat Boba Sola, Databot, tak ada lagi. Boba Taufan, Tubosaurus Rex, Boba Gempa, Boba Halilinta, Tumbusaurus, Boba Blaze. Yang ni Payapi, Dragon. Ya ke nama dia Dragon? Tak tahulah. Ni nama dia Agosa. Yang ni Mechanizer. Ni Amato. Yang ni Katapult, Mara, Mecha Dragon, Mechanic, Rojek, Frankie, Screw, Mecha Hammer, Mecha Mato, Mod, Mecha Hawau, Mecha Blaster. Ini Bula dan Billy, Mecha Night Version. Ini Mara. Yang ni Mecha Tank. Mecha Tank kot nama dia. Mecha yang ni Mecha Dustbin. Yang ni Mecha Copter. Yang ni Carbro. Yang ni Carbro lagi. Jetsis, Pian dan Mara, Amato, Bula dan Billy. Okay, yang ni Cloudiva, Garamsi, Plastiko, Deep, Amato, Mekamato, Mod Shape, Pian, Mecha Cycle, Mecha Bike, Mecha Boat. Okay. Kita dah habis part 3. Lepas tu ni part 4 pula. Okay, bye guys. Jangan lupa korang subscribe, like, share, comment this video, and bye. Ting.